ko mi fala landade ɓe ɗo par ce que lan mélange seeɗa quoi ko fiinde darnde stage darnde subaka nden ko on tigi duwa julde ɗen ko après adin on ka ko so hewtal par exemple kami woni ɗon ko 10 minutes juulirde nden ka wonimi ɗon komi duwa habbade han ɓe noddina simi juulande ka wa julde nde ka suudu mi yami tawoyade o mana ɗum ko darɗe subaka ɗen ɗiɗi mana harna subaka on tigi rakayje peeral ɗe ɗeɗe feere ɗe busno cheikh ɓe so on tiɗen ko woni e majje kono ɓuri aduna allah on fof ko ok jayid ko noon woni hay no windi rakata alfajiri hayrum min addunia wa ma alayha nelaɗo maki darɗe ɗiɗi juulteɗen si subaka juule iɗe moƴƴi ɓuri aduna e ko woni aduna kon fof fil haqiqa si tawi on tigi o salligike ka makko hino nelatawno maki si goɗɗo salligike o waɗi darɗe ɗiɗi allah subahana taala yafotom bon goɗɗo kadi no wawi julde ka muusiha ka subaka fi suudu makko noon kadi toujours yo wonu nokku ka juulete joni noon hiɗa wawi anniyagol ɗon juula ɗon ɗen ɗon fof nde wotere mana darɗe sunna on fof hino gase hawtindireede hay fi taakidno e majje ɗa wawi juulde ɗe ka suudu ma ɗon yaha ka juulirde sa tawi ɓe e subaka on juulon hiɗa wawi kadi juulugol ka suudu ma ɗon darɗe ɗiɗi e batte salligi on eɗe juulta ka suudu ma ɗon yaha so hewti ka juulirde kadi waɗa darɗe ɗiɗi feere rakata alfajir lakin ɓuri hanude kon julɗe peeral ɗin ko si noddinama on tigi juula ɗon darɗe ɗiɗi habbo juulida e maɓɓe subaka on hada huwa al azhar wal afsah ko noon ɓuri laaɓude hay wallahu alam allah fus noon ala e mum haqiqa on fuu ko hina on tigi geru woopa subaka on par ce que ko subaka on woni farilla on à 100%. ɗum ɗa haray baraji molanaɗi no e mum la shakka fi dhalik kono harayna on tigi geru woopa subaka on wallahu alam ok albarka boy ko landagol on witiri on ko nde won dernier julgol witiri on a subaka witiri tigi tigi ala dernier witiri ɗa wawi julde witiri ha lutta quelques minutes ɗo yo noddine subaka ok nder jemma wonɗi ko nde wotere pet watta witte ok barakallah fi allah yoɓon baraji ɗin allahuma assalamu aleykum oustage waaleykum salam wa rahmatullah haray landugal ngal ɗo hina ko yowiti fi e imamujo yewtaɗo fi muɗum on nam haray si tawi andi goɗɗo ko gaño maɗa mo bonudema e jama on o tuggatama harare taƴodirgol ɗan an ɗa andi moƴƴa kono sa tuggimo jabota kuma o tuggatama haray ko honno an gerdata an alamo bonnude hay e hunde amijanaki mo kadi ko boni yo tawmo haray ko honno ɗon wonir aywa jayid haray ko adi kon wallahi haray wonugol ay julɗo moƴƴo welaafi haray puisque julɗo moƴƴo koya on tigi gerwa ɓernde makko nden ɗum ɗo woni julɗo moƴƴo nela sallah sallam no ari hadis karmo koɓe goo no wi himo loyi kono wondama ɓe iwayno ka jihad ɓe inna joni noon en iwi jihadi mana mawdi ndin en jiwi jihadi to sokir ndin ma hen ka jihadi mawdi sahaba ɓe wiya ko honde jihadi kadi mawni ɓuri yahugol soppindira e heferɓe ɓen nela sallah sallam makanaɓe ko jihadu nafs gerdugol e wonki munki no heewi e julɓe hannde ɓe Allah jarribori margol ɓernde huɓɓunde haa feƴƴite hara ɓe wata yafaade haray ɗum ɗon hinaka l'islam jeeya julɗo ko yo geru wawa ɓernde mum nden ɗum ko ɗum noon adi taw ko andinten ɗimmun ɗum si feeñanima goɗɗo ko gaño ma haray koya geru toujours an ngaygu ko woni hakkunde mon kon iwa puisque yimɓe ɓe nafidiri wotaw si ɓe weldi ɓe huwodiri heewi kadi ka gaño wonti giɗo heewi kadi ka giɗo wonti gaño ɓe inni o ahbib habibaka hawnan ma an yakuna baghidaka yawman ma ɓe o yiɗu mo yiɗata on hawrina ñande goo mo wawi wontude gaño ma añu kadi kala mo añata hawrina ñande goo ma wontude giɗo ma
haray min ɗon nasiha ko mi jonnata kon si wayi noon an e on tigi a tawi o mariɗa contact direct haray neɗɗo fof no mari ko aduna ɗo mo hersatama mo accanima mo hulata ko yiidugol e goɗɗo e ɓen noon inna yo yewtu hakkunde moɗon moƴƴintina holliraali wondema haray an a hulmo ko woni haray an a woni ɓurɗo moƴƴude dalil on kon nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki yimɓe ɗiɗo haɓi khayruhuma alladi yabda'u sahibuhu bisalam ko ɓuri moƴƴude e maɓɓe ko adiiɗo ɗaɓɓitude no welbitira o aya iwromo ko noon ɓuri moƴƴude ɗon haray noon ko yammodirten en fof komo kala emen geru wona ɓurɗo e moƴƴude kono naayo geru wona ɓurɗo e bonnude haray ko ɗum noon nde tigi tigi wallahi fof ko yo on tigi rewru haa moƴƴita sa tawi noon aronku fes moƴƴata fes ɗum noon kadi joomiraawo haray ko wii ko fas wahjurhum hajran jamila haray ko yon taƴondiral labangal ko noon ɗum ko ya tertomo ta ñohumo hannde kadi an i tawi a yettoto ko waɗano ma kon tawi avangot ta geri ha a tawi aronko hakkitumo e jam pottoɗa takko makko ta heɓu masibo e junngo makko haray ko noon mbaɗɗen ko yewten e mum wallahu alam albarka on jarama Allah ko baraji ɗin Allah ko baraji kala heeɗiɓe ɓe fottina kal janna makko danda yiite makko men assalamu aleykum ya rabbal allahumma amin ya rabbal nam ɗo mi udditande ikkiɓɓen ɗon joni ɓe numéro mum sakkitori ko 08 62 assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yere jajje na laatu janta alhamdulillah usaji no jenti on ɗo assalamu aleykum usal wa aleykum salam wa rahmatullahi jama mankata na laato jamta alhamdulillah ɗon jam ɓe gonɗen fof no jam o ɓe jamtana wala ko yettuɗal alhamdulillah o tigi weltori yewtere imam Bukhari nden ɗo en torki Allah subhanahu wa ta'ala yalla waɗu barke yewtere nden allahumma amin ya rabbal en ganda nafangal adna ila akhar amin amin hari lamlam marno landal hari ko landagol men kadi so ɓeeri suno kono mi yeɗitike on jaabitike ɓe yaneniraɓe fi ka zurri haray ɗon ɗum ɗon on mi famori ɗon joni haray mi ɓitta ɗon juste gotal lam falno hari landagol haray yani no yo ɓanginan en fi julde setejo on joni goɗɗo masalan haray ko wonɗo ɗo wonɗo yahude wonɗawa Liège ni ma walla Anvers hara ko leydi wotiri nin o woni mo yaade kono hara nanniya voyage o woni yaarugol donc mo yawde ni aller retour haray malgré o feƴƴi siko mayliji ɗin kontira o feƴƴini ko inna kon ma ɗum siko 80 kilométre no fo hara o feƴƴini haray fayin o ɗoytay ka haray ko honno o gerdata e ndaara si faami ke landangal mi faamike moƴƴa donc haray en faami hara on jaaramo fota hara enen heɗi ɓen fof en faami landal neniraɓe ɓen haray weddanike ɓe ko ɓe faala landagol ko est ce que haray jooni wano mene wonirɓe Bruxelles gaaɓen iwgol ɗo yaha wona ka wiyete Liège ɗon ko kilo temedere ɗo e ton ko leer gooto e mintaji seeɗa oto est ce que on tigi no waawi uytugol julde ɗum noon ka waawata ɗon haray so yiltitike ka usulul fiqhu ko ɓe yinni wonde illa on ella ko waɗi kon fiyo uyte ko voyage on wona fi wiigol tamperana ton ma ala nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɓe sifani en kon koyen ƴettuno arde noon jooni noon on tigi o obligeak kono si woni goɗɗo no yaade ɗo Liège ma Anvers kala ko goongi e mum wi'egol sepeyagal ko koɗo on tigi yehi koɗo si mayelji ɗin sa heɓi mana na mayel ko kilo enen kontaten 83 kilo hara yiɗa waawi uytude julde nden ella fus ala e muɗum si hiɗa wondi noon e goɗɗo kadi on kadi uytaali on kadi naaya wi'umo o yeddi sunna ma ɗuma on kadi ella fus ala e muɗum haray nelaaɗo sallah sallam ɓe maaki Allah subahana taala himo yiɗi so wokki on kado jaɓon kado on kono noon kadi sa jaɓaali ella ala e muɗum donc haray nelaaɗo sallah sallam ɓe yaadi e sahaba ɓen e voyage sahabajo filli ɗon o wi kana minna sa'im wa kana minna almuftir wo har noye amen hooruɗo noye amen ɓe hoora hooruno ɗon landaka ko honnun hanno taƴa taƴuɗo landaka ko honnun haɗi o hoora donc haray diina kan hino yaaji ko sifa ɗi masalaji ɗo joga subhanahu wa ta'ala wi ma ja'ala Allahu alaykum fi dini min haraj o waɗanaali on ɓittende ka diina ɗon haray diina kan ko newi ka ngon sengo ɗon ko anndarata sa tawi uytugol ngol hina waalanima ɗo e Liège mi wi ɗa waawi uytude ella fof ala e muɗum
sa tawi uytugol ngol walanakima Allah fof ala e muɗum siɗa wondile goɗɗo uyti an o uytari ɗum kadi nangodir Allah fof ala e muɗum fo e muɗum hina mari dalil wallahu alam. Ok, donc ɗon hay so tawi woni ko aller retour tigi woni yahude haray fo e mum himo wawi si yanimo ɗuytugol hay siko fana tun heewo e ma ton a wawi yawde hewta wi paf a tawi fana heewi waɗa darɗe ma ɗiɗi nangita laawol arta Allah fof salatu. Ok, on jarama albaka jazakumullahu khayran. Assalamu aleykum warahmatullah. Waaleykum salam warahmatullah. Naam, joni woɓɓe no nelilan ɗo landal ɓeɗo wo ka golle maɓɓe. Naam. Wo ko ɓe gollata ɗon golle ɗe muusinayi ɓe ɓaawo ngon jooni noon si ɓe yehii ka docteur on inna jooni ko ɓe ɓe fubboyo ɓe yaha ka pisimɓe fubbo fii ɗum ɗon hara ko docteur jon inni ko ɓe ɓe fubboyo jooni noon ko ɓe fubboytoo ɗon wo sonnaaɓe harayno nder ton jooni ko honno noon ɓe gerrata ɗon ngal noon hajja mi annda naam par ce que on anndi ko honno watti min mi annda jooni si woni goɗɗo mi mawni haray himo haani ñawndaade ñawndoygol noon ko harmi haray hino haɗa awa haray kadi le jillondirgol worɓe e rewɓe hino haɗa surtout en alhaalɗo yawgol hubbu wara ɗon anndi sonnaɓɓen alhaaliji hee no woniri ngal ɗon haray miɗo yamiraɓe ɓe lanndo docteur wuuri haray noon mbaalloɗi laawol kisal on ko ɗum wonani ɗo no waawi en wallude ɓe heɓa numéro docteur wuuri on ɓe landoɓen ɗon ɓe haray ma ɗum so tawi le oustage abdallah en no ga hittiɓe mari ko ɓe maka ma oustage masali li hen ɗon ma oustage ɓe on ɓe ga goo o hay ngarɗon min mi suɓike fankugol ngal ɗon wallahu alam. Naam. Awa ɓe nani hiɓe jenti toon jooni haray ɓe nani inchallah jooni si ɓe ɗumannike ma ɗum ɓe accay ha e jumaje sakkitorde lewru ndon haray docteur wuri no ka radio ga inchallah e jumaje sakkitorde lewru ɗum inchallah. Naam ɓen udditaniɓe numéro mum sakkitori 04 78. Salamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullahi. Naam Moussa no jenti on ɗon. Ok, haray ko question ɗiɗi mi mari ara noon ko piiɗi tayyaji ko julde woɓɓe ɓen woodi innuɓe tayya wonɗon attayatu lillahi wa zakiyatu ainsi de suite ɓe inni woɓɓe ɓe inni deftere ari ka wonɗon woni sella ko wonɗon attayatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu wo kon ɗon ko ƴettete aɗa question ɗimo ko andugol so tawi hiɗa salligi ni haraɗa wattade sosette a salligi ka waɗi soksiji ma ɗi wagutugo aroyɗo a heɗintini salligi so ɗa wawi maskude hoore sosette ji ɗon hala ittali tawi en laala e ɗum ɗo aya joni aɗo mi jaabade haray hajja en daaroren ni no heɓiren darde kadi inchallah haray fowto ɗon en laala kono bon haray min ara jaabagol landale maɓɓe ne inchallah haray kaɓe sakkitori ɗon mi fuɗɗori ɗon ko adi kon alhaali sokeeti hino waawa maskede hoore muɗum condition on tawa hiɗi laaɓi fewndo on tigi ɓornotooɗi hara kadi mo fiiɓi ka anniye o maska e hoore majji hara kadi ko batte salligi hara kadi to faaki ɗum ɗo woni condition on si woni bimmiɗeɗa salligo a waɗi ka ɓernde ma maska e nder ñol nanngal a watti keɗi tawi ɗi laaɓi ɗi tufaaki iɗa waawi maskugol ɗon haa kiikiiɗo haray sen ndaari ka min haajil muslim no mari faslun fil mashi alal khuffayn wal jaba'ir haray tambugal no toon fi maskugol ka huffuje ka soketiiji haray ella fof ala e ɗum wal jawrabayn afwan e soketi ɗum noon fi mum no sifa no mi yewtirɗo ni haray ella fof ala e muɗum ɗon gasi haray ɗi mun ɗum tayya sen ndaari figu sunna li cheikh sabit hadis no toon Abdullah ibn Umar filli hadis no toon Aba Hurayra filli hadis no toon ko ɓuri sellude kon ɗi fop ko hadis mo Abdullah ibn Mas'ud filli ko hono Abdullah ibn Mas'ud filli ko wi ko attahiyatu lillah azzakiyatu lillah attayibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ko ɗum ɗo woni ko windi ton ndaara e figo sunna li cheikh sabit
ma sahihu fiqi sunna le Cheikh Kamal égyptien jom haray ko ɗum ɗo wiiɗo nunɗa sella o yo addu hadis on o holla on hadis on haray contact on karamo ko e mawɓe annduɓe fii sellugal hadis ɓe mbaɗamo ihraj ɓe yettotomo haray ko honɗum woni ko selli e muɗum haray kadi hadisaji ɓuyno toon déjà hasanun hara ko moƴƴi hara ko hadisaji selluɗi kono ko ɓuri sellude konkomo Abdoullah ibn Mas'ud filli on omo mi janngi ɗo jooni wallahu alam aleykum salam wa rahmatullah albarka wala haray adi ɓen ɗo wadde star 61 haray mi weltanike denndangal jama on fof inchallah haray karmokoɓe on ɓe gaɓen fof e nder ko mbiyot ɗo kon si woodi ka faljere woni haray yoɓe wurtu haray allah ala e muɗum inchallah haray mi weltanike on onon hajja en kadi moƴƴa kañum ma e sukaɓe ɓen kadi wonan ɓen ka technique haray ɗen toro allah subahana taala yo allah waɗu en fof jaɓaɓe ka makko yo waɗu golleji men ɗin heera wa afiya tan denndangal heeɗiɓe ɗo ɓen fof en torki allah watta en seedu ɗo sina allah subahana taala hara o yaafike en denndangal barkatuji meɗen wa sallllahu ala sayyidina muhammad wa sallim hara darne en ɗon ko waɗa du'a bisimilla en torki allah subahana taala on yo allah waɗan en joddi heeɗiɓe e heɗaɓe fof e ko yewtaɓe fi mum fof wara joddi mum ko aljanna en torki rabbul ibade on yo allah waɗu en wurrinta e ɓe diina l'islam yo allah waɗu en kurkantoɓe diina kan en torki allah kala kippuɗo fiiro ɗum ɗo wawa laatorde e yewtuɓe fof kaɓe ɗaɓɓiti fof yo allah yoɓen moƴƴere makko nayi yo allah hokku en timmode labande mawɓe meɗen kadi neyiɗo en diina l'islam fatiɓe fof yo allah hokkuɓe aljanna enen kadi yo allah hokkoren ko donno en ɓaawa meɗen yo allah waɗu ɓiɓɓe men ɓen fewɓe enen kadi yo allah waɗu en worɓe fewɓe waɗa sonna men men kadi ɓurɓe moƴƴude e sonnaɓen ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا والكسل